Talo falava i nei tae o le asolua, o tātou talafo. Tala to mua. O le aso ana nafi na whai se sau ninga whaapitoa, o le whaatau tō ina lo iar komisina fō sulfa inga, le fionga vui Clarence Nelson, ina wa mai ana na tau tua i longa, e si lia mali lua sumale ono tau sanga i to tonu whaamasnonga Samoa. O le fionga ia vui, sali taia talua i nei, mai luna tō fingar whaamasino si inia, o le whaamasnonga mo lunga, ma ua whiriwhiria nei o ia tau awe ina le nei matawhai o i tūtua tasi, e pui pui a ia te tau tangata nuu, whaamalosia le manino mo le tali atom tanga renga le malo, whaapera wawa ai o mata upu tau a ia te tau tangata. E te tūlanga whawa malo, na awe ai fo ila fionga vui maulua i whaamasino mai ato motor Pasifika, na whiriwhiria le komisia malo au whartasi, mo a ia te tau tamaiti, po le UN Committee on the Rights of a Child, masa avea le matulanga, na si itienu malo Samoa i le lalolangi. Nisi o tala, ua fisiringia te te uli tua ngai, po o angaluenga whawhautua minista lo iai nei, po advices, a o lo iai ofisa Sicilian malo, o lo ta imua na mtanga luenga. E mama kualele, o whauru runga mkangaluenga. Ua a ko iai le poko, ma le whaukauka, ma le whamaungi, ma le angava. Ua rua kōru wha lima ongo kausanga, ua le eise mea e la kirilo. Ai awa kukakangi, ele mala maingi mea. Alfa lawe, o wo, o ainga, o la la ko me fai. Pero ngala kwa ngofo ma ai makafa. E makwa mawa el mo faru kupe. Ale ko mele ya. E ele tal tonungo tātou tala fōu, e lata ta isi laua fe totongi e advisor, po whawhautua taito tasya minister ka peneta. Lona winga, a fua ilea fai numera, e si diar tasil miliono lo whaaluina totongi o advisors nei, ai ese mai ofisa sinima o la tau totongi, e o atur se la wafe. Ua whaamawina lo ofisa o fai numera whaamawina Samoa, le si itia il se fulu te si male 5% o tangata malanga mai Samoa, ile masino yuni, lua afe lua sulmo leono, e whaatusa tusa ia me, lua afe lua sulmo leono. Ai wasi itia fo ile lua te si male 5%, e whaatusa tusa ia yuni tausanga wa mawae, lua afe lua sulmo le 5. Ora fa inga lua sulmo tolu afe, ono se lau fitu sulmo leono tangata malanga mai Samoa, ile masino yuni, lua afe lua sulmo leono. Peita iro se fulu male valu afe valu se lau malimo ia tangata. Na fea sa mo mata faunga, malolonga mai si wha moinga. Mole si la fia, o leo fo inu mera lua suma tolu afe ono se lau fitu suma leono. E to afe lua se lau tolu suma tolu, na malanga mai va alalo. A ole lua suma le lua afe fa se lau fa suma tolu, na malanga mai va lele. Pe a fatus tu se masina amata o le nei tausanga, mo tangata malanga mai Samoa, ua whaamawinai mo Januari. E lua afe 5 se lau lua sulma le lua tangata na malanga mai. O Februari se fulma le wha afe, tolu se lau fitu sulma le lua tangata na malanga mai. O Mati se fulma le fitu wafe, wha se lau iwa sulma tasi tangata na malanga mai. O Aperila se fulma le iwa afe, valu se lau maleono tangata na malanga mai. Male masino me, e lua se fulma tasi afe, wha se lau se fulma le iwa tangata na malanga mai. Tala mulimuli. O le aso ana nafina toi fafonga ina le whaamasnonga maulunga tau sanga James Atua ma Fred Olivia Tuni Papalii. Ina ia te talai tua i la ua, e whaatali e se so eino molianga tau se fulu, wa tua ia i la ua, e au fiei molianga tau tupe ele elea. Na ilo mua mua le tau sanga le aso wharaile wa mawai, peita ina whinau maa lusi le tua leo. E ta tau ana whaawau pe ana tau fia i la ua, i le whare pui tango malala. Wa whairon tanga rengo leo, o lo whanga solo pe ala tau suenga, ma o lo i ere popolenga, e ono a fia i mori mau pe a whaia te tala i tua i la ua. O le nema ta upu,
E fiso tai mo whaalawlawe ne tupu I te tono lea tunu o Vietnam. Leo lo tau fia I fo ini ali isa mo se to lua. I le maliu I Lorenzo le malu, le tai o Coconut Cartel I Ausitalia. O tātou telefona o ni nei tai au, manuia le aso.